hadin balakinja ki kamtu kam thiem ha ka sor nongpo ki runar hinin kamit kilas dang biang ya ka kamtu bat prong ya artli ki dukan ha sor nongpo bat rong tu ya ka pisa bat ki tiar badan ha kitei ki dukan kitei ki artli ki dukan ki kenthop ya ka moonlight studio kabadai ka dukan shandur bat diru ya ki tiar babon jan kabadan ha ka building balap long try da uba Hubert Marwen bat kawai pat kedukan jong ututa mia kabade ya kitiar marba mardi bat kitiar kutia mutia kat ba ka khubor balayo lum long ba ka tei ka jingja kala banja hinnen shiteng senya lani shwa ban kinjat shai ha ka ba kirunan kila shukendang jubor ya ka jinghangnar shata bat rong tu bun kitiar gitar bat kapisa hadu bagi try dukan kimla ban tip kat nu ka jingsha tu bat shushu kirunan badan kti ha katei ka kam kilapan pradus manru ya kitiar gitar ki badan hapo katei ka dukan shwaban mi na kaliang ki try jong ki atli ki dukan ki dalet pan ujor shanongpo police station bat marmar na kaliang ki pulet jong kanongpo ki lapoi ha ki tei ki atli ki dukan ban pelong ya ki jingtok ket benya ya ki tei ki jingja bat na kaliang ki pulet hadu menta ki dang pelong ya ki jingtok ket ban lap ya ki runar ki badan kti ha ka tei ka kamtu Mana master ba kapor nyaw si teng ayok buat mana kena kan bang ajak tentang depan jadi saya sekarang buat ayok jengkit yang bahasa kentang soal depan buat sama semangat dengan aku mau buat yang aja di buat pada dengan kan nggak AFR no karena kalian kulit lawan seperti kita buat nak tim ekspat kalau sebelum lawan mana layo yang kita sprint harus kan ada kita empat nang bakang ba kan no ke sekolah satu ni lalu nong dengan semua yang beli mah dari kalau ke para susi ba tang hari ni kita yo minta kelalong lain kali pa pada tim lain itu ada pelapon depan kelas satu mungkin kita lihat tengok semua senang kalau nampak senang apakah nak tujuh yang songkan buat para senang panangnes mas ini ban serba hukum gini bro kuat bantuan penjat oleh waktu makin panbam step jadi mai ke semua kulit pada tim ekspat nanti lawan Islam mana tak ya ke exing dan kam lale bagi layo pengerin ban makan ba tu virus tu paman di sayur ya kan नौ करके रिस्क तो गए हम लोग सोआ था रात में सोआ था ये दीदी मेरा घर में गया था जाने का बाद में बोला आपका दुकान में चोर हो गया इधर में लोग देखा वो लोग कुछ जबरा देखे वो लोग को रखा था इधर में सादा चुकाया था चुका के अंदर में घुस गया लेकिन अंदर में किया हुआ नहीं हुआ हम लोग पता नहीं तो हम लोग इतना बाद में हम लोग पुलिस इंफॉर्मेशन देने गया पहला घबरा के पास गया घबरा तो सोआ था तो बाद में घबरा को फोन किया रिंग भी किया था लेकिन रिसीव नहीं किया बाद में हम लोग उधर से घूम के आया आने के बाद में घबरा बोला एक काम करो आप पुलिस इंफॉर्मेशन करो तो बाद में हम लोग थाना में गया पुलिस को बुलाया पुलिस आया आने के बाद में एक बार आके देख के गया इन लोग बोला हम लोग का बड़ा सारे हम लोग का ऊपर में है वो लोग को बुलाएगा फिर इन लोग वो लोग को बुला कर अभी लेके आया आके अभी देख रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ बाद में हम बोल सकते हैं
क्या हुआ नहीं हुआ, क्या क्या चीज चोरी हो गया। कल हाँ पैसा भी था, अभी 10-15 हज़ार ऐसा था, लेकिन हम लोग गिनती नहीं किया था। मतलब जो ये पैसा हम लोग बहुत दिन से जमा रखा है, वो पैसा हम दुकान में रखा है। मतलब जो हम काम में आता है सुबह दूध दिया लगता है, इसलिए जो वो 10-15 हज़ार रुपये हम लोग हाँ वो पता नहीं अभी तक हम भी वो भी, लेकिन इधर में थोड़ा था वो तो लेके गया, और थोड़ा हम लोग साइड कर रखा था, वो तो अभी है कि नहीं हम